večeras na serveru Guildcraft. Snimamo Island. Evo, ovo su ljubenice. Ovdje su i bunde, ali sam ih sad pocijepao. Vidite, ovdje su bile. Ovo mi je ledeni otok. Ovo mi je vrt. Bolje rečeno cijelom riječju. A vidite, ovo je lišaj. Kaktusi tamo farma, džunglasto drvo. Ovdje tu malo povrća. Ovdje su bila jaja pa sad se proda na aukcija. Chicken egg za 150 kuna. Pola česta. Sada to nije vrijedno. To je lako skupiti. Ovdje znači nemam ništa u čestovima. Tako ovdje imam svašta 5 irona, vidite. Skyblock Ignis, Amaki, WTF. Ups. Evo to vam je farma kakaja. Kako su sve 4 strane. Ovdje farma trske koju sam sježao bro. Više puta. Pogledajte sad koliko će jaja dobiti. Možda sad nema ni jednog jer sam malo prije pokupio, ali sigurno će biti malo nešto. Pa evo vidite, ima samo 4. Evo 5. Vidite koliko 6. Znači dosta ima. Evo još jedno smo čuli. Ovdje mi je vlaga da curi voda za gljive. Gljive mora imati puno vlažnosti, mora biti u mraku. Pogledajte, one se šire, bila je samo jedna. Ovo mi je kuća, vidite. Što više sam htio ušparat na njoj. Evo vidite, lag malo. Evo ga, 6 krompira. 8. I to sada ispečem. Probat ćemo na ovim pločicama ispeći. To mi sve ne treba. Tako je, može se. Dobro, ajde. Jedan gold for auction. A evo Nethervarta, idemo i njega pobrat. Sad ćemo ga posaditi. Tamo je zemlja, nisam imao više živog pijeska, pa tako da... Evo 57. Tako. Šteta što slibenice ne mogu s ničim brže razbiti. Jedino malo brže. Se mogu sad napitkom snage razbiti. Sad ćemo, ajde, kakao. Brzo ga raspije sve. Dovoljno mi je 13 da posadim. Puno sarađujem na tom kakao. I mogu napraviti kolače, ali... nećemo ovo drugo, ajde. Sad ćemo... Samo da vidim 25 pšenice. Evo ga, sam da mi otvori.
Joj, kako to sad ono ide. Kukjes, evo ga. Stek i po kukjesa, bravo za mene. Ha, kolačići. Kolačići, ako se pitate odakle ovi 5 hajrana, to sam kupio na aukciji. Ove kantolave sam dobivao od drugih igrača. Da vam pokažem sada ovo. Pogledajte. Farm ovako radi. I tu sam htio praviti put za dalje, ali nisam. Ups. Pun sam, vidite. To stavljamo ovdje dole. Sad, to bi još mogli pokazati. Ne znam. Evo ovako imate enchant. Imam 2 levela. Ajde, enchantat ću si. Ako nije problem. Sekiru. Sve mi ne treba, ali ne mogu. Trebam 5 levela. Ajde, vidit ćemo. Pitao warp. Sponge. Spuž. Čekajte. Sponge. Jedna spuža 100 kuna. Ajde. Sell. To su za aukcije iz Home. A pogledajte ovaj warp. Warp. Nether. Ima i shop, ali to vam sad neću pokazati. Imaju sapling. Uredili su ovaj warp nether. Da je sve grifano. Tako da bolje da bježim, da se ne uvalim negdje. Bolje ćemo ići Island Home. I da prođemo kod kokoša da vam pokažem koliko sam jaja. Koliko ću jaja zaraditi. Osam. 10. Evo, čak i 16 već. Evo, 2 steka. Spinti. Evo ga, izaćemo. Vid malo kokoš. Znači ja to sve lako zaradim. Evo ovdje me generation za kamen. Pogledajte. I ljudite, bilo bi to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Like, sub and comment. Komentirajte da vidite i napišite kako vam se sviđa ova epizoda. Da li još da snimam na Skyblocku. I pozdrav idući put. Doviđenja.